agus fácí rás hiic na seansalaithe mas spoilh seansa lacu glaciad na seansalaithe. Is me sé Hugh me go le cear a rás a rís le haid Sraith a trí. Yes, we fag a running which gur le trí Eagrán jéigi anu a hanna le am ach seán bhaibbanis agus yes Eagránistí or yes Sraithistí so caiimiid sinna dhéanú. Tá an seo mar is great le muid cólachaí móid cardide agus í specialta ach ní dhearthaimiid é go fáil ach beidir tú gur seár YouTube tabta é eiceil ach nabí snateal tátáid mar deirtar. Ar dús buir tá an seo le Áine Áine go dtí mar tú. Tá mé iontas as a bheith ras rinne Sraith trí an rodú lasan. Bhí má actually the critnú, like bhí má genuinely critnú an craic. Dinge bhhain nar critní má na Tá mágu tá Christy James a flair de James go dtí tú. Yeah, go on. Bhí me sin mis fresin, like was therapy session is Amsterdam show na ide. Just for chud mach chuig with the angle though, you know. Bhí me céim scialta an caiiciis bhí áfam go an go fiú Hugh, bis se craic so dhéanam. Yeah, bhí me dinge mar na love gurus is fearr sílam is síl mo gaelic. Mata feibní dinge bí eile, mat is very agony an stock ratchet file, just gur text go héna agus Áine. Tá sé déantach camera. Híl gur trí vígrom a hiúlónna chéile dó go mu sin Norton seo. I know. A bhí me sé geach though for version like in weekly catch-up like really geach one. Yeah. Well, tá í spéiste tá leis an weekly catch-up fásta agus iontas spéiste. Caiim actually a bhéniu go dtéit dhéanamh Sraith seo, so rud mu go le dhéanú ná le Sraith trí, go bh get difriúil, get book spéisiúil tá í difriúil go bh agin ar ahan le Eagrán na seansalaithe ó seo go dtí dearú an Sraith, so tá iontainta sésta tá landing í dochreite ar an bhela, ní bhéh má torch spoilers a bí ach tá an ced. Na bhí a ré, fád second, na bhí gur hartain. Ní úirt mar go tusa ní specialta, so no, sin gáir níos hasasa. Támuid an seo leis Shane O'Sullivan ná an Kerry Cowboy Shane go Jimmer tú. Níaltan a bheith níos fearr is mór an leor a bheith sa bhór damta agus tús a chur le seachtainí hamas súil go mór leis an gcóráid ag gcuin. Tá rud eile is tú an ced í tugann ar Sraith trí sin tá seo an ced anar. An dara anar tógad agus ní má seo a figur lemáis. Is this an ced curious atá ar an Sraith? This an ced inge le canúid the moon ar na seansalaithe, yeah. Srís ní léon bhrúar mar sin. Tá mis just sásta go duine cís eile nach as dún ngáil ag pod seo. But usually bí mis sin outnumbered card agus back an cholle eile soos Hugh Áine agus bí mis domain so sé dat pressure mort bheith mo híomh seo. sé dochreite go bhí mín arán sin a chéile hiiscinnta stocha a chuil. Le go DJ pe mu jabbalta. sé lu a fós. Russian should not which break crafty vacation like Helix a gurker hella a goni, what do you call it? Agus faster and the Eagrán ma to train Eagrán ma catch up says agus Shane and she punch a shot. Eagrán fian ni kaimage in sunry ayanu. Yeah, Shan't give out the edition fan Jack bid. Could have got around for Yeah. Look, Cad a Harlíonn ag na pop-up gealtatí fanan siad ag na pop-up gealtatí. Sin agus cad a Harlíonn ag glanseáil na seachtain na Gaeilge fanan siad ag cad a Harlíonn ag an Mart an sa timppel fan sé an Mart. You know? Sin net bhín na runní is mó is dochreite. Níos fear naon Éist ag an sápéil na rud. Tá se casa Coronation Street í sa Kerry Oh yeah. Some of cloud a good féinnig again. Get better go me. Better go sin a ced Sraith or TG Karen or RTE na could be Sraith nish. Yeah, well you're me pitch staff TG Karen madle OnlyFarmers agus ní nach delish so now there. Fingers crossed force. I'm kitty go share stig den egg and she going. Cowboy's gone wild. See what do you call it? She commission. Yeah. Oh, touched it on the show on YouTube. Oh no, right. That thing would be a géisiir le seo ar Spotify, ar iTunes, ar Google Podcasts and tá leis go look at the list ar an feature. The mission just at Amazon is for Lord, but my girl
farming gear on, but we get join our OnlyFarmers. Oh. Bé me chuma féilear ag Jerry na bliana síle. Bheith fáilt is bhírátá. Bhí mar Gary actually chur cashart agus bhí tum country farmer actors immersion like the ro art trí dingy mar tuid like síl na gaile agus tuid le clachtaí le bula le dingy síl na gaile dar ro tú abta like trí dingy a lacu higgin farm done le agus ní caiid tú in ra ní caiid tú Michigan go go ráhhaid a dar ro tú abta like trúr lacu an farm dá le like cé around ha le bhéin sin. Well han tres galúnt de kier in die is as blekli die gevieten si trustteam de ferme gaid, maar ní leon ta hi an écher keir an verm. Dúir si gohfuil agléir hi riimiis na ba chu ségan. agus is go me granúir éiscint a gré tí an gart ag scradíl agus dúir me le de Spáin dí an túáid le aimime de scultas rodí mar sin, mar sé an na caiach ní bhín taí chu rodí mar sin. James is sanolí tusar an món gandá. No, bheag sé roias go duna mar James bheithansa, mar bheach taí chuir heal na túthe, bhil an daine ón gaiir. Duine le siúní ghain has go bhfuil seanna hoca leis na cuide, éonúair a bhíon scéala go mar Instagram leis na cuide bhíonn si den bháil. Ach an son duine out there, céile bheach simú. Bhfuil éon go bhéin. Well, James or James, what is a clachty listen bone agus la rudi yanu like will actually because that's free I'd like run the fire shit like Neil ein farmer to like or heartbeat just archamager and argue rein like sin me go talú lofa a go bhús an sin Hugh. Yeah just shut up man yeah Well, rot is bheán ná te header de cannacht, so I think go aige an drochal tá fed mé monkel ke loor, so tá cuide the works ag geach ní an mis fucking tap am Bigger fá mar sin. Bím se de go mas seach, but she's like ra all we tá either tá routine ra kann cuide nu tá lí tá problems lí na routines. Don't you worry. Bím se sí nekle má mó go te main agus. Ní chu just staff na machar. Ógus sí go bhem se man. Cosá tú fin an bharm Hugh? Tá me se actually so bhaime ar a chéan like uad a bhain im héal agus sinné agus bhí mar ar tracht bhí mar ar tarchart an cead uair an chatings fá hart sin an leds há maga agus tá actually Tá actually críomh mar go mar caiú mohuid Jordans na brogu chríoslí an tú agus chu má pí bhain bug clever ar na Jordans agus a níis tá just tá síl scrista Tá go so ní Caiimi sem mar leiscéal a gháil le Áine mar is léirgur ise an fermór an drogaibh agus gan éon taí go sin nechar. Ní dóile gur fermar in isme ach ní bhéna cuiinú faoi clábar bheith ar maróga as mé má bhain tuíhan is hiú ní creidemú as an de firstid. Jordans buin iad aine. Tíú siad airt sa chéad as tú muí ar bort. Because bhí gar ar fly AF. Oh yeah, bhí fly AF. Holland nó wogan tú ón túa go ball a clia. Seanna de Harlín dit. Yeah. Séliach mis is a clubber, Sam compórda chun. Má bhín roch lein únta just ní braham compórda an nachar ca me just roll á timp in Nortegin I bowlegin, Yeah. Just be sé, be go amach a club iche. Go sí a gannachtas just be se. Jeez, mar an. Yeah, ar nás pen ver gá tún. Cas a Rambo gal is ag na clubní just. Yeah. Os brother an áid. Yeah, what do you call it? Cai sin and a Kerry charm sin go go far as Kerry single na go current and clever flee in the súile agus sin an pattern is like open for anything you shouldn't keep away agus fáin siad an blos ar gin siad me so is féidir me arachtá ó míle bhain. Yeah. Cait bhí curma gur cleberton. Ní ná ban haran a géirí an as go pí sceach nó diló hangel wet Southkins. Ogan dot, yeah.
Cos le Adam and Eve. Just mis má dheológ ar an féin. Agus rudder be eile. Nen má tá géiste go seán níl mac magar, right, okay? Yeah. Má ná géisi. Sílam go gá an trú agan chuir sí ag dair ní leor taí agan. Níl nechar ná, bheach an trúr goisi go húntaach níos. Haid, chuirh mu sé béasí orb. Bimid múnse agus Haid, is fiú míl ar scoil lár an bherm haid. Sin idir tragaí. And Arian tissa like to so like tissa and Shaw like Ita like you know cards or whatever, but there's a certain firm I change this Shaw in like game mode like I mean to like mushi kind of a into the rear and Shaw agus kind of a like size even Farga car did you tá alter go homlá gom yeah and it's not again a bullychtrum you know like caig na ba she queen of you know oh tá get Catalina bege you know tá physical care dige so yeah Tim Shach an a gorí red you know like níisteach an gairlumm dá min se mar se galgár agus gorí bí mar Randy Licious hey Teo timplera ní stapúla this is just like sure tar Shaw sure must my lad you know sure solig bheith mar sin kind of gair tar se you know má rahanú nó gur bhile tetan so you know Ní me gair in brúchart ná sin trúna féidir le leir le daine mar learn to the gair you know like tá sé có díreach just like DNA sin DNA seo anis na me chan sé a bhd níos fosa sto na hé goach There's just saoúis Virginia ar far because you know to end you know seachtainí like you know like a good wellies agus a you know bucket whatever agus sé hey gotcha agus tu go Jordans ha Ní caihím am hud Jordans hí sa go farm. Caihím am hud Air Force Ones. Yeah, galim at Air Force. Galim that nach mé my caihím hud Jordans but shame she's he can farm. Hugh a ro pair wellies rewagad at the hill. Fee. Okay, 1 second. Okay, there's a cur sealing shot is nach roar. Fee te is thing is into a may like you know vi Mackay wellies is much drapu like you know an argel na vi agus vi mar súil hart ag haiceal le hartlumm so tá pair wellies tú an airigil I wellies yeah bhí sé really na worry tú in no bhí sé really smuitiú ách like bhí mar sláú agus bhí sé ar leim bhíon ar fásta so bhí sé just a chuir nach an tamar fád like really yeah Níl a go maiid fiocu brogi fucking sé go mai ciú lénte sin rud stáí sin rud is tá ní ecin daoine ach pectorí ó like an carb suas so sé Was dat bh mu go ar a ferminis hís i ggéirí le sé. Cé na fermóréire timpmpelbále cé reaction bh acu a land a Hugh híán leis tromper sin agus Air Force One's mór Obama agus so skinny jeans though. Be is go homlá in éad leis mar déirdéis go hen wow ní bheith stíl mar sin riamh gom Fi chumsa me tweed coat an sa agus bhúta si like saolig da mé se krogam a rohaint an stíl san bheith go sinna déirdéis le hen Mí na fermóí cinál rá like was that bit timp a fermór edit is like rá Jesus brenne an Egypt sin all the chin sin go alles bit fuck vi sé brenne cinál cool though. Ma gin ben the farmer you like he's a Gary and she gal or a Nike shoppy gal hey. Hai hat kun kultúr omláin ahrú in éon láháin has crite I Jordan seachtamach is a wellies Fiúman an airíonn le OnlyFarmers is dólam gur anna sreathah beachán daine ón gaiir a thuirt chun tú é stoilm gon si díantar a chláir an eile chuir tí cearú aige ach spéisiú bin si breá station níide. go mo mu na in mar IGTV en de seachtainí. Oh yeah. Anna chuoineh he? Badger mate watch this space. Myring go meile minmh big lebelegin. Okay. A hele brún is sem. Well, I mean, today OnlyFarmers have played. Today a rag will, knock me much go and farm. So like it's too size mask. Well, ní an rá nach go mam ar ní den tríd fact go fóla go mach. Ní am tres rodí úntacha foscadí seo. Ní bheith mar an muí gom asam le bheith fíornach. Tá sé rád nach meach tosa mai ar an bhermú. You know what, take him sin fair.
Or if you bring people are couple no and bhí taíhhain agus ní anime chuí ríise agus tá actually nair go seo in sin na siúr an pod. Tá bhí lehhain ag swim lemhuid cá ceara as nó áireach agus bhuiimiid má ar an capal, agus bhí muid carcha leor le agus muid trata le na gobírod agus sin hasí an capal a rí agus dúró se ebalta an rhythm mars ceart, so bhí me se just gáil síos ionta cruáid ar mohuid ar Hugh bug mar deartar agus bhí mar scradal an tamar fád, bhí ow agus like a strantry seo as like a han carnal an cheer charts go duná like galanta we hear and try whatever agus just just got F it fuck it fuck like hard sin dumsa in reachtas or bhain oh my right come chus le deire no bhí ma ní dhéaning a hí rí beidir dhéaning trotbug dhéaning like siúil hartar an capal no ní cheapan go bhéh ní bhéh mar jockey again Cai go bhfuil taithí ag James mar níon treis bula éonar ó chun mar go fód nar raibh sé caiin fé na capla Okay, tá taithí an bheith timppla go dtí mar si a chula gáirí hart ach ní má marcas a capal rih nó rih I think we're so perfectly normal. Ach, chula na beú dús na seo a ríomhle, bhí sé ag brean agus a hách liganna. Ní créide mé sin. Sin é real is mó a tá gentle go dtí seo siad nach is a market a capal riamh. Wow. Tá na rún ar fad ascuile mechanéis. Áine bítasa. Sílim go an mission rud céine lása hiú chu mé marci caplar an drá, bhil tú cain faoin na rangna in an fannaí. Yes. Ngáil, rinne méid sin cúpla. Hugh, rinne mo chul cecha tá háirtar ceir blion díis na rangna sin as dúí go bralo. Okay, no, ní ní mar Cén testa bhí go go buite se cení sé bita? Bhí má like sé jeg like ní hé seo like no ní ro seo like ní le bra like no bhí mar pleiste no bhí soú tú 7 nó 8ú mar sin. No bhí me sin mar thing pleiste cartagus ceart like bhí má ní ro se carcalir ar aon chóir. Sin ru le go gathe sibh trí le bhainte sógaí raí mar hasna mission ar bhís tríú mar sin. Is réanrás ná an siúil agus chahadar suas a cappa me. Bheith sé grand. Ruth is ar capal like done size cart like as in like ruth is ar capal mór. No, has me machar ar chaplín he was cahar díag dó. Has sé bag go dóhaint. Ach has sé sin níos measa mar tá olcas éigen in na caplíní stoilm. Na ra bhíon capal mór grillón, bhín siad có cardú agus séb, but na cín bega like fiachan siad có glóite is cute, but has sin fucking evil hai. Oh, no tá na bí éon gach riil a bhrisise hena féin. Mór má cead ag gascaní bh mu sé cat go néir. Mí an óhan. Fi sé Eagrán óhan be James mí. Actually, James stolam go bhacha me fi seán bitse le dianaí bhí tú tmád bhein a raibh. Lali me Stop. a chunt lofa. Tí mí a boscu. Bhí sé agus a ládog sí sa caiir leis like bhí sé just les bhís lága go bhí sean sin bhí chuite. Is ná rúd mé so da mis coolí gáile fú láir si gahar ach chola beo is mar a bhs me le richi mó nó chola na nó bhs me le train an earthkeys oh yeah by the way that's Connemara agus sin capan siid go absolute cultí me as cholarúd agus dí se cacha so the hábhlíonn an tam se scarnis so me build us my reputation all the way so we should like her up geez what's that need Connemara actually huff behind the time machine he's moved and then took on a fucking video and then come back to square one at East. Lot to hear. Be to the top boy car to us the relevant son. Yeah, like, hey man, do you have the peas? You have the peas there. I'm trying to make sin beer like all them on trashing. Like I'm made fucking out of Ross I guess like brother knows peas. You can't believe you're arrogant enough against the sign. But no. Be mis al people níos dáig na margnas rodíig ag díal cuireach ará like
oh, that's three tickets, homie, you know. Hey, bruv. It's a good sheep, innit? By aren't too initially caiú like, you know, in London her or in her you know, see Peckham na and Croydon na could be expression agus fecal Jim or Irian lat. It's not good na rock hunta clum live here noch. It's been adaptable me, you know. Hey, Tom Foss bio agus cacha chu Capman or these trimlín dish like, so you know. Survivor sheme. A ma agus a ma is Survivor too. Actually, Jimmer tan basú art the chart out because, you know, bhín chimpiste good in Beyond Spy Heart with the gear níos fair. I mean, there's a gurk go train yard to the reach, so yeah. Oh, gur magad you know, just working out and took to fin out. I'm ecal na gains for the camera. No, bechas mór le dia like just being tá daraglum. One of sure notice inside in Nirig versus chicken of Diog agus chus Paul the Scavo come agus yeah there vein abroad the test of one ni chus fench in necher agus chus din physio mi lunas style mag storche right but me dig over the key like can definitely in din coin agus vis trick na list stig the seachtainí agus in already yenes over in gymming in yesan just the nartokurm mar vis straight bra kilo diag chailúnt so vis ama hani mar you know imi in the matan wood agus yeah braham loderish bachs mar dia tu cosle Wolverine just obviously license queer thing gone. Yeah, you know been kindly Hugh Jackman Dominic is fan more than TikTok agus their session go on Elam he's like, you know, we so like right, you know. Ham gahanish kanunti gahamish one of session slayer. No, we shouldn't actually like you're my Ray like listen the way whole by is a V-shot like we shouldn't actually. Well, see Vogue Carolum so Vogue shag Adelaide agus han se bhaile treis 8 líana agus chaid se chanunt fad like ní ceapá gribh se riamh in éar rumission so bhí si duine ahar sé fe caíise so ha right again like do you want a glass of water. No mar gon story show anyways now ma vin gasser a divine car couple nu to start the 3 is invincible. Now the fair invincible no ham right to called vegum but ham bio. I think you know traumatic experience we're in Colorado though as you know autogegelte rumso is pon a pause na argument cause argument sig 3 again no really I say even is oge like then sink or swim sind wel gewoon literally. It's right of passage that dingy as the girl like what he called Misha Lesnar gefasted or Misha Lesnish gefasted Kai Misha Star feel like kind of the Pearson agus like when my style the lamed like they've like actually my guy shot yeah because my guy shouldn't have been on fire if you Jerry and blood I was just Kai Sham a strapma agus it shouldn't view like which call Cara again peer agus dirt in the air he's like yeah Captain's Euro 200 charts to us like we check out that like so kai do traumatic experience when you good live more gas that shouldn't just well at least stranger on that outside is more winter hey the chamish ma we should go for Rachel last day right. Whoa James Buff how made him believe the Tarluter James a hostage shot. I mean it's catchphrase a James Bach to get punch a shot I can not care the off than the stupid DMs now. Yeah. Quickly escalated I go, you know, what aspect Christy James na be no guard na be no guard. But Gary cast art we the man host it because obviously it's just nice random like you know ag dull o Gary ag farmer RPG ag post out like the realtor or the man host it agus genu what they good so like can fire like or hashi to current the post Swiss the like yeah actually sin an keist ni mission dig no fa am keist no konskor komala tak sin keist is mood stoilum kada spraga douchma vi se goni din of fi on or Snapchat like rodi an hin bleegs vi the size granur im horum fein dur mer forlum da gur ha na fi sin order TikTok der ok huntaklo agus nervin captain necher near Hig Áine Achláháin agus mé tréál an cuiláin se bhí gom a chá gom fós brandy
just dhimig an fi seán bhair le fad. Treis I bháin dia 5,000 nuair agus cúpla níos an bhí níos mó na milliún treis fiachant ar bhí seánsa. So yeah, hopped on the train then ag úsáid ma badra le cálamhaint meach agus is ríiste just bhí seán a bhfuin léthe stocha. But sin spragna stocha, but nuair a hosnaigh agus níam treis seo rá go poblí go dtí seo, but bratham a chumpóir a chu búr go luidir. Nuair a hosnaigh me machchan leanach an Kerry Cowboy, bhí sé chuna bheith bhad níos like, you know, dána. No, bhí sé ar deire. Mar an aibh bheann a bhí an omarcha daoine fiochantar, like daoine raibh Áine go mórtha, agus bhí sé tréáil mar bhúntóir ná, and I was like, oh, caiim a bheith PC le seo ná. Sin mar ála sé sin, but an céad fleanna bheann bhí sé a bhad níos dána ná mar ríbar sé meach. Bhí sé chuna bhéh mar platform le OnlyFarmers a lá seall. Look, há gach bóthar a dul sa tro céanna, you know, it's OnlyFarmers is sé an deire bheith le seo. Like, can't you éiscinn de ceann lín éigen ar nóchtáin. Gan fithe bliain nó mar sin agus darú déanta gach éin arm. Just céad tú farmer TikToks there. Agus cicha rá sé nuair a hosa tú I duine na fi seán seo. Cicha rá sé like ní me go a Somália ach like timppó a chud cáidir a tá amsa na hosa sé seo. As níos tá mis cin bugarín difriú go cúpa duine atá go mar like agus FM stick actually but tú fá stick actually ag tús. Well, I hear what tún há díanta an sunna go tá tú gach leis go bhfuil cáda go. Le a bhí na caint le madra ar a fón like a bhí cumáin. Is léir go bhfuil feibinna strám chúise ag mini seo. Like is dólam grád ar búr a fóm le bhí fiúnach. No, bíonn siad dihír a mag go fóm. Tarlíonn sé fós an támar fad like bhí mar mothigh lárna le díanaí agus bhí sa caint le, you know, Ben ag play cuasaí aimseras rudaí. Agus tháinig carlam, you know he talks to his own puppy like that, you know. Like, agus díag sem like cad tá carlam a gine. So, you know, bíonn siad gcónaí mag go fóm, but look, sin chud an saoil agus, you know, is mala mé sin fé éarnig le bhí fiúnach. Mar braham dá mi míiste America ná éigen. Bheadh daoin like omarcach do mo bhola, bhí is like, oh, bunas anna hena vas bhí seán sin agus fair play this rudaí, but like in éan just bíon daoine magafút agus tá sé bhad níos compór daoidm. Mar nílam go maithigh tógan bhola, fear bhadlam just like cáin a ceartáil. Agus fatá sé granúr sin nach cuma. Agus cai go bhfuil like an bhfuil go leor lantarí agat America mar tá go bhrála lantarí America na concert rud éarnach sin éon rud bhfuin leis an tíir seo eáil agus American siidir ag an ansort éagsúil mar sin cai go míid siad just tóca leis. Yeah, nar hosta sem achas Americanig ar fad a bheann a chá níos mó éarnig do leanúnta níos ná mar a bhí. Ach like an dín glasáil bheann, so níon sé éon differ do a héal ag go bailin á riir, mar like naci as a háig má bhamas dead, like cuma sa díal lá fós, ní higann siad catá dhéanamh fel láthar gom, like ceapan si gúil am a caintlam féin am a heomran sa. Like becoming a corde po ma so ní ahrig sé ma héil go dtí anna dhéanaí stoilm nar bhí an teachtain na gail nar siúil. Sinna céad sais ócáid ag a ráwas las mod an bherim agus mis like oh tá hennig bhín orm tá se sais eis. Mar sto nar han tú caiint dír leis an bhin, like ní hálíonn tú go bhfuil daoine fiochantar an dé bhile. So go mín sé mar an ggéanana leis an podcast runta like braham just go a kind livsin is ach há daoine géiste seo. Farir mar hama machás Christanis. Just in a James there's some reputation son á sé mé. But look, how we tackle Copada sa, let's go the whole way like. Cancelled. Ní bheith mas ásta go mé cancelled ag seo. Well, heag le could be rud to géir ra an shot Well, ní bhhainn tú rock bottom gotí nóchas fear sean cinn sus as bob ún se pí pounds popper agus éir se go agus scríomh le inis. Cuiná mé sin rock bottom, right? Sin na punch agus caiid bhí like, okay, no. But rutú chuiche like agus like nervví tú ar an firm or nervví tú genu the fish need like rutú chuiche smuitiú like I genu like gobbers the man or whatever like rutú will do anish like you know at the heel to the censa like oh yeah I'm going to be very an firm agus just a seal omlanella like in seal na gay like a good anish like rutú smuitiú like o bedra raima she's in vala shaw and that ar an firm anish.
Well, ha mig crossboard fi láthir. Ní rás riamh chuna bheith in an fnachtar an bherim agus mé ógrain chu mar cíimiid sios an bór mar ha mehar féin an óg agus. Ha sé dachar glór brahar an bherim meor fi láthir an stíl bhfuil rudaí tú féin gan bheith trúr ag fnachtar an bherim agus mar féir leis an son cethir sin ní beag sé indianta néachar. An plan bhí a gom ná just mar dhéanaan forhór na náil, just goil na bhúine. I man skull rud ag mar sin rud is fostacha tí sa cuioine bhil léanta siar fada gom agus whatever dhéanaan píar sun na goilne. Ach níos sé sé treéis oscailt agus deisne techt amach agus hásim agums na man agus ní cheappas riamh gomach bhís áráite caiintríomh ach ní chuirs mar an spéise dic nó líocht ná duineh mar an fí seán an rud mar sin. Ach is mailumm an slíon nascin sé daine le chéile. If you want like ní bheith mís gan an technolíigh se riamh a caiint in chéile. Like seachas ag na reachtas péidir ach dearú déanta gunnar sin. So ha mí den an nascaile daine níomháin ar fud na tíideach ar fud an dahain agus á sé dochreite stocham ar nach a bheith cluiste agus ham chun éire deep inis, but like buchlóg fás níos an bherim an sa han tú cho isolated like ní bheith fá riamh a cuioineh gimach daine America agus á mar sin a fiochantar agus a géiste leis méid le rágad. So power trip cearta sé he. A sé nás ar chan tú high vis, like an cocht ar fadagad. A sé díreach mar sin leis na meanna stocha, nar há daoine géiste leat agus ag dul TikTok na hen lás ar Instagram a fiochantar méid a siúlagad. Like Fáilte sáis an power trip son, but yeah. Tá nín sé lom, tá mé rá, bíonn sé éagsúla stochan na hen lá, ní bhíon éon dá gheis díreach mar an ghéana. So, yeah. Sinna céis freigar stólam. Agus freigar go maiid. Tú ra faoi le nascú daoine le cheala, le cé na daoine mín tusa leanst ar na man hóisiilta, le cé na daoine a spragan tusa le ábhar a chuir le cheala dí mar sin. Is mailam daoine chuir nábhar amach féin bheith meor gan dá mar just há sim gom féin an agus is mailam na rudaí dhéanann siad Éiscin is stocha Katie Shanahan fellar sin den is móbil am fiochan ar Instagram just há si anna crach leis reels is rudaí agus há si ar TikTok leis just plug the insane. A go héh na goilna do há méid sin daonúnta gáil níiad duine bháin anim new aber ach an rud aá eisteach fan leilin, like is dólam go míon daoine fiochan ar mochuid content nachfuil ein spéisiachas ar meor fan neachar just dír tuis go bhfuil a méid sin goil ná. Like fine me féin if fiochan ar like fi seán a bhuiin le fashion is rudí nach cum sa tuclum, but just há seas goilin so just fiochan tú ar, So bí mi takeúil dá chéile mar sin. But yeah, níaltan duine bháin anim new ar ó hebh na goilna dom mar há si léir chónta chus samúil. But agus máil am rudí há go homláin like as maníis ar fad chomá. Bí mi fiochan ar sport táil America agus bí mi fiochan ar rudí bhuiin le tangacha rudí bhuiin le na hensáis rud ná riamh. But is mála mé sin fé TikTok mar ar an For You page ar cínú rudí cho randomach like is fé le a bheith fiochan ar fear sa tí ag trid le crogal nó rud aigen agus an son an íag san ben aigen ará tí mín siad like oh ná bí fiochan my hair actually sin rud bháin gan mé rá is fuaile mé sin ar nuair bhíonn sin ar scéalta daoine right seo pet peeve há gom san isis go mé macha ag há goibh but ó ná túair éon ardam mar grúig like níl an fiochan ar éon rudach de chud grúig inis agus há dearú dianta go mar péir a thrágad mar há chótócail a grúig inis like can éh gan insi lei sin má dá nó fáin fi seán amach gan feicrá fe a chud grúige ach go méad thrágad ní achan ar nechar but an dugann si fin air gan intaréis sin like ní hiigi mé like dá minn se búr a fe marrón ní hostáin amachchan fi seán de ó ná bí fiochan ar marrón isis mar bheith gatain i fiochan ar marrón ní hiigi mé. Sílam go sí go mín si de géirí ar dar go grúig sa cool. Béidir é. Sin na clásan an is a mí bí gusáidir ar na insta scéaltaí. Tá sin glicaid. Fé am céisi na chuir, na bhfuil cead gom sa céisi na chuir mar le mis an í, but cinnte bhí rinne gur lí aúpla ceistar an gohís. Cad a chuir an fipper sinna deir méid géirí. That's her pet peeve. Cad a chuir an fippert.
ó héh na man hóisiílte bé? Yeah. Ok. Be se le na man hosta tá rud amháin agus is fuúla mé agus an sin dúirba seo agus bhí furding í le 6 farga faoi seo. Sí nuir se breithla in chat, right? agus ding gar building at chuú an breithla ar scéal sacu agus chuint le canela, brethe canela, honna brethe. Ditch, break, futar eile, dá, brisk, and cad, break, like, agus chuint putar different le ahanana le focail agus is like aberts that like fiche ocail is fua le mé sin, because we're just like, just a gal freeze the putar shot that like thinking nachhfuil láte go mar hús head, so it's just like, yeah, current. Condition you never the law brehenish. Sin ring thing you shouldn't do, like and bliana dirt machine. Agus vi dingy like on you worth to chakra to the breitha chuige. Agus ma fur there's thing rud a wendlum agus vi shouldn't roll a y'all arm like. Yeah, but just right count of Anacon son just law. Like what? Da at you car here. What? Crippetanya. Siim go ceanna go lúte go hána ar seo. Like tá sé go bra mata ar brandaigh duine mata si dul an gym an tamar fád agus mata si géir suirt ústáú huirt don an antaíach. Ní bralam gympix chun siad seach go mórm agus rudháin eile agus degra is an cinál duine chéine dhéanaan seo. Ná mín ach picú dóibh hain ar grade socu ar Instagram, go mín just selfie gan cara ar bí le feiceáil agus just bit like bí smó eile amachhaoin duine agus sinna méid go le eiceáil na just picú den de socu gan fiún codéile den like déalta dul ra síl socu na rud bhí mar sin, so yeah, gympix agus an nómarcha selfies ar an grade dúsa. Tá tre sé bheith omláin a techt an son like. Bín madú the grid carú fásta sin. Sinna tí cara há gom like sin ráit a goin. Wow, okay, James, I'm going to count the good not north me like. He does be gromay sweeter actually, so that's where the huidness we should. Hi, your light been to sween of them, she know the stuff. James, they need to be a kind fin of madragoni. Fucking enemy. No, I think. Was that no who's the he's ich maach like agus betu go read the stories is it. Maar dan is smuna goed keen in de story at katu brander things raw golle is that niet heet zo dat ik gemaakt is that is niet uit golle gewoon een bil gast te leggen is the story. Just puk person through. As cursus it. Actually not popular please. Just maar dan moest ik ook read imagine agus maar flicker read dus kan je hoor ooit bij geloorskeelte ach maar dan moest je mijn phone is een bram wem is bram sheets read agus taba focus the fucking story shin pet peeves aan wow mission bracken naughty and say yeah Jen and James Daniak section just go ruin this in the DMs I mean like the dini shot that she doskulche we kjeitar shulaku or even we gentas 100 they're cool Scotland you know ni higle maradini well look like mata raw fit and see Victor Mahu said a couple of answer Captain Michigan been personal victory respond on back yeah emojis agus an fucking tan like button in the story is dangerous dying cheer so raw is gonna Hugh Carbuff the small Instagram video have you got leor na here oh yeah agus voice note faster like a trio longer margin yeah had drawn us and something go make there I mean it's problem see that like now some care to y'all we shall go na active like I need him how count fact the gacha in it like oh gnaga in a go mar go like Raz person like how she chose the igna hand size thing her Raz fracture rash can cash talty actually being McKightle she count the flexes a ha gum rather me she kind revolution your son so kimi you know exclusive ogin show Kerry Cowboy agus Raz Purcell Kerry Cowboy ghosted by Raz Purcell literally she hi the Joe Punk Áine she count me
Jenny would tag all her Roz spud curly show go Bishnar be man náir ceart. Bishnar turis Pcaí na semhair just fan go bheici sibh. Oh wow, níos me fós, right? Oh yeah, like who's dating who on website go na gael who's ghosted by who or like fado. To James a lair and spider webs it's just a James Steele like it's just a handle the new seal gael. Actually dúir sé go bhfuil cóirí drá úntacha ige so caighfuil right. Má felsú. Bhí má go donna trá bhí má go donna. You have to kind le madra dá, so you know. No, see, yeah. Well, I mean, this is a conversation show. Oh yeah. Actually, to Hain agus James the cost like because it's fan all war that James done the sport the Americana fastest. They're thirsty shin Dirk Mar James be like this is fastest. Check out chuffed la shin. Yeah. Hoslik shin there vis like lag kamach mar just vis immediately. Agus they're more on kaider shoe like like John vi fichen turn guide. But hosni me fiachant an sunnar tel Americana agus rudi marsin agus first anspéis on, you know? Is sports though coming to in the blash at go agus nu a couple imro. So goni like my to Instagram routines expected routines. Like oh geez mas getting around the shot routines but an aku go call you like it's been dini cans food anyways in America like fine sports but just pop into the knees going so yeah it's it's so much addicted to sports well go American football and NBA yeah and if fella cohora didn't she on a job in the meanda you know like the reads of in a call like be to Turkish go on maar being the highlights on the stuff but femar there to son the himrory fan how she call luther how she all were holding son I guess being glor cardinal the cafe in English so yeah I should ask if like you know saw it stach on the theater. Yeah. It's we're foot on the one ad to the NFL. Cowboys, obviously. Don't wish about here. No fucking Dallas Cowboys. Not even. Yeah. Dallas Cowboys, hey? Yeah. Has to be. Come star on, sure. Oh, thought. Got to sport on star, especially as literally. Yeah, it's considered yeah. Oh, lads. Fan go bheici si bhna sure scialtaí Instagram be viewing parties na sí sa Gary ná Oh, Áine chuoine bheith sin hai. Agus díat mí sin na nascaile OnlyFarmers, surely, no? Oh, yeah. I give mar san na líráid Eagrán those. Oh, yes, indeed. Nen in our ears, like, hasúil go chuil sé múta go fór go nen. OnlyFarmers goggle boxes on. Yeah. Oh, yeah. I'm finding a score glocking to PC yes. Well, how much you talking to Lanish anyway? Tá actually rud eile a gláinte agah agus bhil siam go gáiste go bheith tá sé ghlacha seo ó do chud scéaltaí Instagram sin. Tá barte go tá greag go dá ceoltíire Tá cé hiad na ceoltóirí is fearr leat ag muid seo. Ní cín verachánach? Yeah, not gonna yeah. Yeah, it's my Blake Shelton where bhí sé like na naughties is galua, you know, obviously days marsin. But cut smalum fellar sleeping on the blacktop, sin ceann the Cody Johnson bin go ma. Yeah, na cin cut Sunday na. Cut futain, James. Mochus in Brett Young, Luke Holmes. Luke Holmes all talk door again. Sam Hunt fil oher tá na chorra bill election so yeah. Yeah. Tá hot back just the good books job as kept tweet. Tá was the down with in the fiasco in Marca Capel today. Fiasco. It's like yeah, ni vicha Marca Capel smileish culture. You know. Yeah. Another it's not will codne agsúla gatain, you know, bí mid cosúla chéile ar slite agus difriúil ar slite leid, you know?
Acha deagnáí ré team romhainn daine annach súlam. No offense. Seans go mé trade olhhar go bhna sé No, but ní bheith is solim nuair bhín tú sais countdána agus bíon an duine eile sais countdána. Like how much Okay. like you know gramathe me lite agus mo huair míos radíd, you know. Agus má bhíon duine eile mar sin ach túair meileá, you know, deagnáí ré team romhainn chéile. Mar ní éine cosás de géile. Cai mé rá go leor daine ó Kerry mar sin. Tá nás a goin áráid. Le bheith fearne tá. Just creative lodger was good. Well, ní drochra é. An rud fé winter cííis. Tá siad chobródúil as éon rud dhéanaan siad, go bhfuil sé dochréise, like éon sport, éon rud ath dianta in éachracha in éon chud den sil. Bhí winter cíí chobródúil as de féin agus as éine eile dhéanaan, like dámeach leid ó cíí treis nadar, like airí leis sa scrúd tomána, bhín sé chobródú, like bheith sé comúr dumsa sa bheith, you know, treis siúlar na leachtar rud aigim, you know? Ach, yeah, bí mí mar sin, but smála daoine áréis sin, ní mála daoine eile stofa. Yeah. Muintir bla cí siad anna háca leis na cíí tu go fénara, like éon uair a chula éana mo chanún túsán bhí ar cótócailm. But because it's tá tú exotic where Jared should, you know. Yeah, mis agus híle ré ha mit cho exotic, you know. Sin fucking hagen kulpine. You know. Spatial, spatial, right. Yeah. I'll crack on it anyway. Yeah, agus nerd chain to actually yellow like you didn't clackty like le no sneaks and diving to a can so nil to be or nil. Well, it's good. Shin mar hosna gon on last time the kingdom. Fin de sasna gannas fós se scéle chola me is nadar an fíre nachhfuil. Ha glór rá mééis trichte gom haar na blinta. Ar kom vi er kaint fé hií ag gnám was ní dá a bhíán de head some parliament was le lí gnám agus hí ara éigen i gannas hiíach ní a bhéin smachta ar bhainte na háite agus na rafíocht chun sí gar ri leis smachta chora dúirt se they're a kingdom of their own, those people. Gofuil si le go bhaid níos measa na héir na ggéile. So dúirlumm gras an na dána sé, nádar an fíre. So bur go sibh all canna féin sin na foigur sibh sé. Bhíoh cíleis agus níos measa fós, háing bhhaid ó Ián deire agus bhélidas nuair caiilech Oscar sin garbhach fan na cúil, bhí sé cócrosta gur fioch sé suas cloch agus chaise sa bharige agus dás daoine fianna as an cloch an son agus as an na hánig muintre bmháthair. So níos meas a ríis, níos meas na gnámhaintre cíirí. Tá go drohead an son nuair bhín bmháthair an ógus bhí sé dul scoil ar míntír agus déirdís le they built the bridge and let the wild animals out of the zoo. Agus sin muintre cíirí caint lethe. Yeah. Rá fian da Kerry níhain da I know. am dúchas go hena sé. Sin fá go mí a caint le hanmhethe seachtaíine. Tuigeann sin níos fearrma. Tá nasca go sinna. Tá nasca gon, yeah. Oh yeah. Well, sílam go bé sinné man nó ceisna bhí eile agah ná mat a ceist bhí agad sa áine sé, but ní thugfuid a chance seo duit más maina ceiste chu áine. Bhfuil am chuthir ceall fós? Fanning muid go dtí beidir seachta in tagann seo agus mata post go fáil agad agus mata do chuid leantarí imiad an béis go déana. Go dé hála, yeah, go dá. Ceist duine, so duine mu seo linn srá lug. Chomte líag ní chééis taach má choim. Má tá ort trúr a thuirt ag daoinear cétain as cin fá. Céanáis dinéir nó, bhfuil mí hí gurí heas, bhfuil mí an óstam goáin tá áig. Tá is seo hóstal, tá sin an áti bear da. Tá an rudabe is just dohéin agus dochas swintin is an seo. Se. Ma hana thuirt sin duna bháin. Crackúnta chun ar bhí sé ina bharthan agus bheadh sé deas choráile bheith gom leis. Right, sin an freigra bug as an tlí. Muhammad Ali, bailm dát leis, like ní bháin gur,
duna ceanródaíoch I bheánach Tá mar sin like just dearing me cós mú chorá bheith gom leis just iirecht bhí an aigeine bhí a hiiscint ham lí sin cean mór agus an son Megan Fox just tuisce daithníon a persantach go mórlam agus gan him go a henna níos fear choirí. Idir si dochuid fola háart ar muine saí. Oh, better, ní bhór sé an ragrú I fós na díam hionna chuí be me fnacht, Mar rin si brain the Machine Gun Kelly tá an Kerry Cowboy gcóí ann, sin dúirt me. Machine Gun Kerry, thuca lá a bheith mar Bhí ce me fásta mar banisteir gom san áíidir, naríní a hagan cúta. But the guy Shaq is screwing this to Mr. Breast. Nes bham ceist a churb se dá ar a bhágam mar. Bunas an henne was naglah sa chaim rá. Cad a thug an smuoineh díobse tafla chéile agus an phodchraoladh seo chur an bód. Oh, jinx! So we moeten gober dat hele maar de interns TGK blian sin is chamas die glas on ober plan luction so vi moet zoom gooni like their teams agus vi moet just concentrate vi cool going on in fairness I think it just does like the core of yang is ni gas moet je de agus na core of yang we should intoch like we should he moet go met co-grader yeah I think was the context chorus the Gaudi it seems like oh geez like what's that kind nieach doch bid hoe gach moet legs just root more so I think is that yeah he moet op beetje go dinne egen en we sin Éist leis an go agus vi moet géirt fan de jagel en chéile agus sílam go moet I wad ní skure da chéile ó si mu genuine ta so sin fragur bogeile díh. Yeah, I thought full arrow can niche. I like me falls really run through ranks north can like on can We're one go much like hele yeah. Agus há sé bhar tríú srahansa agus ní cíile Well, bhín James a gcónaí graithe. Cad a bhíon a dhéanamh James fear an a bhistéireach is sé James, right? Like I'm a good for some stories dus. Come on, pet peeve. Ja, maar kunnen ze niet al keer door de hele, ze duur heel. So, fi go clachtaí le bheith gléich le cheile agus siad an fásta like dúsbar bhí meidir gléich le cheile margheall bhí se like seáin an coffee brusú whatever leis nóbar like bhí se ceilta like te áing a bheith an seo whereas then bhí like oh actually gay am a caiú le cheile so bhí muid really like a gairí like a bheith agus bhí an gromid ínta cast le cheile ar gromid chuna bheith ínta gar le cheile ó na gléithníos mar sin so bhí actually really jazz like níor bhí se like nar much like hello Rio we shall like oh Shamahar like you just niak made the father or not catch la and chin jackets by heart except to cancer zoom because name can't severe hill ja baru first khasmus a hele e ngale tachtoringe tailors agus vi rins wa gomos course moves you should look at barely goloraku I should he in two right and she's like in the mask agus ní á focail béla Bhí mis sin leir gailge le Cardi James nach chu gaile gur bhíú agus nírósta go bach lean mé raí as í rin stiidir víú chun neart a fé bommate. Líg siad bit just lean sin. Bhí sé grandward go snarú. An dóileh gur féidir a bheith cógar céine le duine like mar chara haar Zoom is haar Snapchat rodí gan bhfuil a riamh los bhíor hell. As a diatá bheile denna bhfuil lena go ar sa bhíire. Catch my like she's a haint like Badger margheall or a jing loss was mar sin like freeding jing loss over Virginia acne like like Michigan James I was like this a faster Shane like caution Virginia text like hella there's the mission everything Biana the DMs you hear James Awanya I mean occur in the DMs like Dini
ach so like nach bhfuil a go ach an cadre sin like to delí le é ecail an dóid bí eile like an nuair bhfuil muiting le an cadre eile neas an bhid is an dóid chéar na sin like bhfuil me sin like oh mis just bulas na cara agus like níama like ní bhí se like okay má like tá like bulas leis like an cadre or whatever like an nervhí sin agus mar an ggéarna le na díomh me gobar lá na cubí rud Tá se samú le le feá cin dóir ahrí se. No ní an tíim le nechar ví a crathe vís nach mór a cuioine ag bu le Hugh Carr an géadúir. Hugh Carr é féin. The iconic. Ar nós dia nó léochtá agus is cuioinem le vís a pressáid agus vís cap bheith caiint was ag bar an tomra, but níiad an díú ar an rud ach Hugh Carr os mo chóir amach. Much to stanúart fríd an slua just a garcart like oh Shane. Sinné díach mar bhí se. Begur an bula libh bert lá igen ag an rafta sa stocha. Ó rih sin, a méid tú dolig féil na galí. Ní bhíh me actually am go nach an lá an méid sib sig féil na bealtainna nó sa dangin. Níor smuoiti mu ar go fáil, beidir go mé. Tá sé chuna bheith lasta. Chuna bheith lasta? Yeah. Hosna bheith sin well nadidir mis hosna game, beidir gnúirt den éigen sin riomh, but smála bheith lasta. Fuirta sin as na traachtaní ar TikTok cinse like as na Americanaí beidir. A sure ní bhíonn sa teachtainach ón bhí cead gom dul bhíon leras. Fair. Sin méid a bhíon ón. Do you think I feel in the Baltimore is dying? Tá sé sais craic mar a bheith súla is stocha. Bhín glóir meach deán, but an ceann mór se an pig an rave. So bhín daoine like gléasta suas. Ar nóí a hána bhín like mascan ar gcuoine agus féiste si agus ní lethna i ggéine ar chéile like níl an sibh chéile ahent agus is bíon dosans ceol craic. So swingers, the she sir. Sin me gná ar a hachtainid, this is a cean de frú. Wow. Oh yeah. Well, Sraith go leor bhainte. Sprála me da. Sprála me craic. An nóta sin. Sílam gur bé sin gur míle bí maiige bh bh géis leis an Eagrán seo de na Seansálaithe mas máileh muide amsú ar na main hosta táid ar Twitter ag na Seansálaithe ar Instagram ag na Seansálaithe ar YouTube ar na Seansálaithe agus ar an fi sean gáanta seo ché gur bhris be camera just dúra an seo agus cum big grand. Má de Gary Áine amsú ar na main hosta tá si ar anywhere ar Instagram anywhere ar Twitter anywhere ar TikTok, but the guy James amsú tá ar Fáilte ar Instagram Fáilte ar TikTok agus Fáilte ar Twitter fásta. But the guy Mahéna amsú tá meise ar Hugh Carr here ar Twitter agus Hugh Carr here ar Instagram agus sin just gra Hugh Carr ar TikTok agus Shane cineit gur féid le daoine tú amsú agus tú ar na main hóisiilta. Kerry Cowboy nach chéile teachas Twitter, but ná lein an sumé mar bí amad le dránach. Sin an PC. Yeah, níl sé lechas mú leis an Shane seo há chor fé bhfuil mráid. What do you call it? Seo Shane After Dark, ní hé seo an Sinné, ví tú gléich mar raibh seo hafa díanach sníthe hai. Ví tú gléich. Ní bhín mar seir maidin le. No, sure, but this is a farmer mod, and sure you would still. Yeah, ví tú dal típ taracór just a kind of zoom. Chugga. Yes, problem man host the chugga. Gan éon bhaga há sé dianta gom. The cos se lad who's going to take the trains on the camera. Francis Bourgeois na Gael bitchin dog wretch. Ní féidir fiú fi seán sin, há si do bhadró trippy. Oh no, tá mí tos na rí. Dormar sláán le. In a career move ítach deis cean na camera sin áil a clicking leis. Dó leis? Yeah, sin gur carta dé anu. Yeah, Shane bhí cracker dó agus mas Gary tart rasher ar an pod sin gur higann choú th thugad seo dhéanú ríis. Ham gona meachtanis agus deir an berta gan éh gan nuirtú sin. Mar be me haar neis. Ní heic me se focail ar bíidir te.
Well gur mí maiid bh mé géis na seansaí agus bigí ling arás an trating seogging le special de friúil ach godí sin sláin agus fáilte agus gur mí maiid. Sláin. Fun. Okay. Stán.